I welkom svima, opet sam ovdje, znači zbog fanatika. Danas ću da snimim jednu poseban kviz, a to je which TMNT character are you, znači koji si lik iz TMNT filma, tako da ajmo da počnemo. Gde ovo, Bog te vidio. Okej, unutrašnja mudrost. Ajmo na primjer Brown da ovo pokažemo. Okej, ovo sam uzeo s namjerom. Victor Zerts, aha. Dobro. Aha, znači ovo je iz 2007. tako da samo bez ljutnje. Ovo... Neka su mi zapravo zvali Ekul, tako da su namjerno izabrao to. Ovo je malo jebitko je nasumično. Malo je smiješno, ali ajde baš da vidimo šta nas čeka. Pošto sam fanatik pomalo italijanskih kuhinja, namjerno biram ovo. Znači ja sam ovaj crveno maskirani, to je Susjena Tintara. Ajmo dalje da vidimo jedno od sljedećih kvizova. Znači... ovo... Ajmo dalje. Dakle... Glasna muzika mi je bila prvi hobi nekada, ali sad je trenutno malo i YouTube naravno. Ajmo baš da vidimo ovo.
šta nas može očekivati. Dakle, ovo je možda najbolji odgovor, tako da ajmo sljedeći. Dobro. Umetnost rata. Imam takvu naviku, jebi ga šta ću, ali ne mogu drugačije, protiv sebe ne mogu, nažalost. Onaj crveni gušter MacGyver, koji je po meni najinteresantniji. Dobro, dobro, znači ja sam naprosto ja i ne mogu drugačije da postupim. Dobro, nadam se da će me nož u ovoj situaciji delimično zaštititi, tako da ajmo samo da vidimo get your result, da vidimo šta je u pitanju. Nemoguće! Ovaj čudnovati šta god dođe, znači nekako on zanimljiv. Ajmo još samo jedan kviz i to bi možda za ovaj kviz bilo otprilike to. Samo da ga vrati nekako nazad ako može. Ako bi barem nekako moglo. Evo, znači još jedan i to će da bude za ovaj snimak to. Ajmo samo da vidimo ovo. Gotovo quiz, znači da vidim da li je to isto. Znači od 25 do 30 odmah. Ja sam naravno muško, ali nevažno je. Oh my god. Ajmo da vidimo da li sam
jednu od ove dvojice u prvima. Ajmo na primjer plavo da biramo, pošto mi je to privlačna boja. Dobro. Evo na primjer vlasnik neke ogromne kompanije. Dobro. Možda, ajde na primjer, možda dupla katana ili neka nožekara. Dobro, znači evo biram prvu opciju namjerno. Ovo zadnje, dobro, ajde na primjer opušten, kao i uvijek, i da vidim šta će mi ispusti. Dobro, znači već ćemo naprijed tako znao, tako da otprilike to je to za ovaj snimak. Ukoliko je nekom odgovara ovaj snimak, neki smrške, like i sub dugme. A do sljedećeg klipa, čao!